So ukuba nomama ofana naloyana ngenxa yezathu eziningi wathi uma ezogana lapha kwaZulu weza namasiko wazovusezela futhi amasiko kaZulu ingakho namhlanje ngenxa yakhe sinomhlanga ngenxa yakhe sineyintombi zomkhubulwane unomkhubulwane ngenxa yakhe sineyinsizo umkhosi nesivivane ngeke usikhothe isivivane ngihamba ngani uyisona sisibusiso kakhulu okusho ukuthi lawo masiko futhi ngihloniphe kakhulu umkami uDlunkulu uMagasolo umsebenzi wakhe asewuqalile ukuthi kuthiwa uswazi ligotshwa lisemanzi une foundation kuthiwa iMaskolo Foundation okuyiyona ekwazi futhi ikhanda futhi yakha umuntu ukuthi kulungile ukhona umhlanga manje kodwa labafana laba okumele beganwe lezi zingane zasemhlangeni abanalo uhlelo sesiqalile ke manje uhlelo lokuthi akwazi ukuthi sakhe izingane zomhlanga zodwa bese sikhohlwa yilaba ekumele ukuthi beganwe lezi izingane kusasa asakhe bona okuyele ekuthenini sibafundise futhi kwakhiwe indoda ekutheni umuntu wesifazane uphathwa kanjani umhla ugana ngoba ngisho esikoleni ilaqala khona ukuthi umuntu wesifazane uphathwa kanje engicabanga ukuthi ilapha besisizwe besithanda ukuthi sisale khona ukuthi sihlanganise ukuthi abafana laba mabeganwa azi ukuthi umuntu wesifazane uyahlonishwa ngoba phela kubalekile